Аԥсны иахьаҵанакуа ахәыҷқәа ирыхьуа ачымазара ҽкқәа шцац ицоит, аимҳәаршәа акәзар аҽарӷәӷәеит. Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы аҭыхрақәа нымҩаԥаагоз быжьҩык шьҭан, урҭ рыбжьара амаалықьцәагьы зегьы реиҵбу ҩымыз ихыҵуеит. Аҳақьымцәа ражәақәа рыла ичмазаҩханы иаарго ахәыҷқәа есааира рхыԥхьаӡара иацлоит. Аимҳәаршәа иаҿагыло алаҵа аҭаацәа рхәыҷқәа ирзыҟарҵаӡом. Риашықәс ҳазҭалаз иалагӡан иаҳзышьҭоу ҩыжәабаҩык рҟынӡа иаҳзышьҭызгьы илаҳҩаазгьы иаҳзышьҭоугьы еилауҵозар убри аҟоуп. Агәыр ахьаарамӡо авакцинациа ҳаҳзышьҭоу ихырҟьоуп хымԥада, уаҳа ҽакаҟаӡам. Иара аимҳәаршәа ауаҩ иҟынтәи ҽаӡәы иахьиасуеит, ачымазара уаҳа ҽакыла исышьагьы ҟамҟаӡам. Зынӡакыс ишәарҭаӡо ахәыҷқәа шықәсык еиҵбу ахәыҷқәа рзыҳәан еиҳарак ишәарҭоуп. Ус ауп, еиҳараӡак абри ҳзышьҭоу зегьы ҭаацәанала ирыхьуеит. Абри ҩымз зхыҵуа ахәыҷы хҩык ахәыҷқәа ауп аҭаацәара аҟны. Аӡәымзар аӡәы агәыр изаарымҵеит, аиҳабацәа идырӷьеит, аимҳәаршәа аарыхьын, аиҵыбӡа иддырхьеит. Дара ирмариан ирхыргоит, избанзар дара шьҭа дуқәоуп иаҳанас иамур. Аиҵбы изыҳәан даараӡа ишәарҭоу ачымазароуп. Ахәыҷы данычмазаҩхалак аҭаацәа аҩны рхала рымч ақәхаӡом. Ҳаимҳәаршәа аҟынтәи ихәышәтәра анаҩс иара ҳахәышәтәырҭа дҭашәоит. Уаҟа бжьаратәла мчыбжьык жәамш ахәыҷы игәабзиара иҭашьақәдыргылоит аҳақьымцәа. Аҭаацәа лабҿабар хәыҷы иҭагылазаашьа анырбалак иаршәоит, алаҵа ахьыҟарымҵаз иахьхәуеит. Ачымазара иамоуп периодқәа. Раԥхьаӡа ианалаго актәи амчыбжь хәыҷык ашоура инаҭоит, аимҳәагьы уи аара изцәырнагаӡом. Абри аҩбатәи амчыбжь инарзыркны ауп еиҳарак ианцәырнаго, аханцәырнаго. Актәи амшқәа инарзыркны хымчыбжь рҟынӡа еиҳарак ишәарҭоу период ҳәа иԥхьаӡоуп. Агәыҵәахьқәа рызнарҵасыр ауеит, иара аимҳәа зынӡакс убри аара ицәгьахар ауеит, ауахәыҷы иԥсыԥ изымго аҟынӡа изыхҟьогьы дхәыҷуп, аӡҟы макьана аиҳабацәа реиԥш дзимҳәаӡом. Иара нас имаӡам аиммунитетгьы уи аара иӷәӷәаны имаӡам, зегьы иднакылоит ачымазарақәа зегьы. Абоксқәа ҳамоуп, аха абоксқәа зегьы рызхара, ачымазцәа рызхара ҳамаӡам. Ари иҳамоу ҩбароуп убарҭ рҩызцәа абоксқәа. Ачымазцәа иаҳа ирацәахеит дара абоксқәа раасҭа. Абри аҟынтә иара ианаадырт аархыс мышкы иҭамцәац иара абокс. Аимҳәаршәа иаҿагыло алаҵа ҟазҵахьоугьы дычмазаҩхар алшоит, аха уи еиҳа имариоу формала ихигоит. Аҩны иҽихәышәтәыр ауеит. Ҩнызқьи ҩажәибатәи ашықәсазы хәҩык роуп изыхьыз ари аҿкы. Ҩнызқьи ҩажәихԥатәи ашықәсазы ҳаимҳәаршәа азхызгаз рхыԥхьаӡара фышәи ԥшьыни жәажәаҩык рҟынӡа инаӡоит. Ситуация по коклюшу у нас в республике сейчас можно охарактеризовать как крайне неблагополучная. У нас идет вспышка заболеваемости коклюшем. Сухум и Сухумский район первое место занимают, потому что это наиболее населенная территория. И второе место занимает Гудаутский район. Ситуация связана с тем, что люди не прививают своих детей. Коклюш – это вакциноуправляемая инфекция. Если привиты все те, кто могут быть привиты, если популяционный иммунитет составляет 95%, то заболеваемости коклюшем просто нет. У нас сейчас сложилась ситуация, когда рожают детей уже молодые взрослые, которые были не привиты в свое время. И поэтому у нас заболевают семьями. У нас были случаи, когда заболел ребенок первого месяца жизни. Ахәыҷқәа алаҵақәа реиҳарак ҩышықәса рхыҵаанӡа ирзыҟаҵалатәуп урҭ рахьтә иҟоуп знык ала егьырҭ аинфекциақәа ирҿагылогьы. Амра Зарандиаԥҳа, Михаил Братухин, Аԥсуа телеахәаԥшра.